Zvuk se iz spoljašnje sredine prenosi preko bubne opne i slušnih koščica do unutrašnjeg uva, gde se u pužu ovi zvučni talasi pretvaraju u nervni impuls i putem akustičkog živca putuju do auditivnog korteksa velikog mozga. Međutim, ono što je manje poznato, to je da se u unutrašnjem uvu, sem čula za sluh, nalazi i čulo za ravnotežu. Prilikom pokreta glave dolazi do strujenja tečnosti koje se naziva endolimfa kroz ove polukružne kanale. To detektuju specijalizovane ćelije koje šalju nervni impuls putem vestibularnog živca ka mozgu i na taj način obaveštavaju o našim kretnjama i o položaju tela u prostoru. Međutim, kod pacijenata kojima je oštećeno čulo za ravnotežu, javljaju se jake vrtoglavice, nestabilnost, zanošenje pri hodu ili može biti prisutan osjećaj ljuljanja, propadanja, tonjenja. Vrtoglavica može nastati prilikom pokreta glave ili tela i obično kratko traje. Međutim, ponekad i bez očiglednog razloga može potrajati i po nekoliko dana, a jaka mučnina i poremećaj ravnoteže koji je mogu pratiti ozbiljno narušavaju kvalitet života. Brojni su testovi za ispitivanje vrtoglavica i čula za ravnotežu. Kalorijski test nam najviše govori o stanju čula za ravnotežu. Ovaj test izvodimo tako što pacijenta postavimo u poluležeći položaj, a pacijent nosi specijalne naočare koje imaju infracrvenu kameru. Potom pacijentu ispiramo uvo sa vodom koja je 7 stepeni toplija i nakon kraće pauze sa vodom koja je 7 stepeni hladnija od naše telesne temperature. Na taj način stimulišemo unutrašnji uvo u kojem se nalazi čulo za ravnotežu. Kao rezultat javlja se refleksni pokret oka koji se naziva nistagmus, a kamera u pacijentovim naočarima beleži ovaj refleks. Kamera je povezana sa kompjuterom gde softver vrši analizu tog refleksa, to je meri njegovu brzinu i na ovaj posredan način mi saznajemo kako funkcioniše čulo za ravnotežu. Kod zdravih ispitanika nema lateralizacije, to jest simetrično funkcionišu i levo i desno čulo. Vrtoglavica i poremećaj ravnoteže mogu pratiti bolesti poput migrene, Manijerove bolesti, multiple skleroze, moždanog udara i mnoge druge. Uz pažljivo uzetu anamnezu i detaljan specijalistički pregled, kalorijski test umnogome pomaže da se bez korišćenja invazivnih tehnika dođe do prave dijagnoze.